Ovo je mama gospodina Borisa Mikšića, možete njega pitati. Ja bih vas molila, ako hoćete, imali smo i svoj konzulat i sakupljali smo Hrvate, pomoć i sve za vrijeme rata, to je bila sve naše što smo radili. Sakupljali smo Hrvate i nama je oduzet počasni hrvatski konzulat zbog toga jedne rečenice koju Boris je rekao za vrijeme izbora za gospodina Mesića. Meni je jako žao da vam to oduzeto jer Boris je cijenjeni, jedan od najboljih počasnih konzulata u Minnesoti i za stabilizaciju i mir smo radili. I to, mi smo to zapravo za NATO napravili. Boris je dovodio generala Andreottija i mnoge časnike i izmenjivali su se, tu su radili stabilizaciju, naši časnici su dolazili na treninge u Ameriku, na primjer gospodin Krešić, naš gost je bio gospodin Gotovina i to nam je sve na srcu da sada samo većina ljudi, samo mnoštvo ljudi može izboriti socijalnu pravdu. Ja radim za dostojanstveni život djece, mladih, starih umirovljenika i to je, ja mislim, imam u glavi, imam taj plan. Boris može to napraviti, ja vjerujem u njega, a najviše vjerujem u vas, hrvatski narod. Svaki vaš glas može doprinijeti tome da bude dostojanstveno življenje ovdje i da možemo se ući postaviti svoje uvjete Evropi. To je tako kratko, ja i pišem memomare. Hvala vam. Eto, mi iz stožera Borisa Mikšića samo se nadamo da će ljudi izaći na izbore, da onemoguće manipulažu sa njihovim glasovima, neka svako za sebe kontrolira šta se sa njegovim glasom događa. Da izađu što više i u dijaspori. Neka što više izađu na izbore, neka bude odziv 90%, 100%, a ne 60-50% kako je bilo do sad. Svaki glas je bitan, pa za koga god da je, samo da se zna, da svako od nas zna kome je njegov glas otišao, da ne bude manipulacije sa glasovima, da ne biraju drugi umjesto nas.